الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من عزيزنا الله رب العزة كرما دعاء لوتا كالله رب العزة مي مباركين وما زي مباركين جاقها كما كتا الله رب العزة قبول بكنته وما رشمار الله رب العزة مزيد عبادته توفيق بدا الله رب العزة فزل كرمي ميسر عزيزا كما وتي مباركين ديوانا ديني ديوانا مباركين جاقها وتي ما أدري زبانا كنقاي الله رب العزة كما دعاء وتك ميش ميسجي أعماله خالص بكام من عزيزا الله رب العزة سورة آل عمران آخر فرمايته كأن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب کہ زمین نے آسمان جوڑ کنگا اور شب روچانی بدل بیگا یک نشانی ہستے بلے نشانی کئی واسطائیں دانائیں مردمانی واسطائیں دانائیں مردمانی واسطائیں نشانی وأني عزيزة ما مسلمانی سال آخرہ رستگیں ہفت روچاں یا شش روچاں مسلمانی سال بدل بھی ہنچو ماہانی بدل بیاگ روچانی بدل بیاگ سالانی بدل بیاگ ادرو نشانیاں دانا یعنی واسطہ چی چیز نشانیاں ای چیز مارا ہمیں چیزیں سے کارے نانتے ہیں کہ ای دنیا کسی واسطہ نہ جلی دنیا کسی واسطہ نہ جلی نا تی کرسی تی بیتے نا یہ صحت کے اللہ رب العزت ترداتا ای مدام تی گما بیتے نا مال دولت مدام تی گما بیتے ہیچ چیز تی گما مدام نہ بیتے وڑا عزیزہ ما وتی جندہ جوس بکنے کہ ای نعمت اللہ رب العزت مارا داتگاں ای وتی حق گما مزورتگاں وشانی حق ما ادا کتا اگا انا ای وحد اللہ رب العزت مارا داتا ای زندگی اللہ رب العزت مارا داتا اشی حق چیئے ما اشی حق داتا اللہ رب العزت عبادت کتا ما اشتہا ہنچو کہ اللہ رب العزت مارا حکم داتا اگا انا چمیکا آگا آسرا مبروئیں درست چیزانی جست مارا بھی درست چیز اللہ رب العزت نبشتا کتگاں لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كساني تشزبي بلاي تشزبي درو الله رب العزة نبشتا كتكن كتابي تها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هريكي نيكي مردماني كتاب كار راستين دستا يديق بان اي كتاب راستين دستا ديق بي بدينا نشبي دستا ديق بي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وتي أعمالا بوان وتي كتابا بوان سجن چیز تي ديما بنتين قدا همي روچو واسطة توتي حساب كتابا تيار بكان وتي جندا جوس بكان ي دنيايا تو هستو حياته وترى جوست بكا كما تشي كتا وما تشي كنغايا وما تشي كنغي قرندا آسرا اي حساب تيواسطة آسان بيتين اي چیز حکم گوڑا مارا شریعہ ملتا دین تہا ملتا قرآن تہا سنت تہا ملتا صحابہ اي چیز کتا اگا نکتا بیا ما چاریں گوڑا مرچگین دیوانا اللہ رب العزت فرمائتا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مؤمنہ الله رب العزة كرب ترسه پرهیزگار ببه ابن مسعود فرمایتا اگر تو اشکوك يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سمعك گوڑو تگوشا بدار إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه يا چیزی حکم ترى الله رب العزة دانته يا چیزی ترى مناه كانته اي آياتها الله رب العزة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله پرهیزگار ببه بترسه الله يأتي تقوى دار ببه ولتنظر نفس ما قدمت لغد
هر یک نفسی بیچاری ایا بانداتگی واسطه چیر کتا چی داتا بانداتگی واسطه جزا و سزای روچ واسطه تو چی داتا چی اعمال کتا چیچو روچا تو پابند بیتگه نمازن سرا چنچو روچا تو تیمات پتانی گپ سرا بیتگه چیچو صدقات داتا چیچو عمرہ کتا چیچو حج کتا چیچو قرآن تلاوت کتا گوڑا وطارا ود جوس بکا ای چیزا و ہر گناہ انسان عزیزان کنتے و ہر چیز انسان کنتے ای تها الله رب العزة نفس اللوامة ملامت کنگے نفس ای توکا کتا وشی قسم الله رب العزة قرآن توکا وارتا ولا اقسم بالنفس اللوامة ای نفس کسانی نفسی نہیں اتر ملامت کا ہنچو تو ملامت بے گڑا تو بچار ما چی کنگایا چی اگا نکنگایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا ترمذی تها ہنچو کہ امام ترمذی روایت کا شداد بن أوس الحديث رضي الله عنه كرسول صلى الله عليه وسلم فرمائته الكيس من دان نفسه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس أكل من دوشنته داناي مردم همشه كيف وتي حساب كتابا قشيني آسر حساب كتابا بيسر چونکہ امام ترمذی فرمائتا من حاسب نفسه وتی حساب کتابه دنیای تهاگی الشینی قیامتا چی پیسر وعمل لما بعد الموت هرچ عملی کنتے موتا رند واسطه والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني وعاجزی مردم کمزوری مردم همشه که بیسودی مردم همشه کہ وتی نفس شهواتا پشتا بیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کنک بیتا عزیزا صحابیہ انصاریہ جس کتا کہ ای المؤمنین افضل کجام مؤمن بہترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا احسنهم خلقا ہمائے کہ یہ اخلاق بہترین و اخلاق عزیزاں دو قسمیں گئے انی بازیں گپے مشکن اسی ہاو پلانی نماز نکاں بلے نمازیاں چاہیے یہ اخلاق شتریں یہ باطلیں گپے یہ عزیزاں غلطیں گپے چمکہ تی عبادات تی اخلاقیں اللہ رب العزت گوما و تی بندین گوما ایہوں یک اخلاق معاملت مردمن گوما گوڑے یکی اخلاق اللہ رب العزت گوما حرابیں ایے بندین گوما عبدان گوما مردمان گوما ای اخلاق چکارا کے ای گڑا یک باطلیں گپے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کت کی فأي المؤمنین اکیس کجا مؤمن اکل منترین داناترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم استعدادا لما بعده وأحسنهم لما بعده استعدادا ہما کے موت ذکر باز کا اگر تو تی موت ذکر باز کو گوڑ تو بزن حساب کتاباں آروچے تیار کن گائے گوڑ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیزنا جو اس کت کے ای المؤمنین اکیس کجام مؤمن اکل منترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا اکثرهم للموت ذکرا ہما کے موت ذکر باز کا وأحسنهم لما بعده استعدادا ہما شتریں استعداد تیاری و تگاکاں موت رند واسطہ اولئک الاکیاس ہمشہ عقل مند دانایا شانی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتا میں صحابین اڑا وتجن جوس کتا کہ ما دنیا چیئے کنگائیں اگا اننا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائتا ہنچو کہ امام احمد محمد روایت کا کتاب زہد توکا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گپاں ای چمہ آپ سر لکک بباں سہر آپ انگا وتی جا گیا ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتی حساب کتابہ بکنے شم حساب کتاب کنگا پیسر
كي تجيك قيامة روجا الله رب العزة شما حساب كتابه بكان أيات بيسر شما حساب كتابه بكنه. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وتي أعمالا شاهي مسرا بكنه وزنان بچاره گرانيان بچاره اشياء بيسر كه شما أعمال شاهي مسرا بان قيامة روجا الله رب العزة شاهي مسرا عدل شاهي مسرا ببا इधरों चीज़ चाहिए कना मर्दों ते हिसाब किताब तैयार कांची बिकते हैं अये बार कम तरबे क़यामत रोचा जमे के तो हर्च कार एक ने तो गंदगाए कि मैं ची कने गाया अगर शर्री कने गुड़ के इश्तर कने अगर बदिये कने गुड़ तौबा कने इमाम हसन البصري फरमाता إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله مؤمن وتي مسترين أزاك ما شيء كنجايو شيء نكنجايو وتي جنده محاسب حساب كتابه كان كي واسطة الله رب العزة واسطة. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. حساب كتاب لهتي مردماني آرام بتا كم بتا قيامة روچا كجا مردماني أمشان وتي حساب كتاب دنيا بيسرا كتا. ميمون بن مهران وشي لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. أكتو يك تجارتي أبي همبراي ترقوم بي تجارة شريكي قوم بي توشيشتو حساب كتاب كنه يك قلداري حساب أزيره أكتو إشياء حساب كتاب ولا إشياء شي جيشتر وشي وتي جنده حساب كتابه بكا وتي نيكيا بچار وتي بديا هم بچار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا وحدي عزيزة أسر نمازة جماعته بشكبتا قولا يكز مني صدقة داتا. عمر بن الخطاب فرمايتا كأن موت جميع أبنائي أهون عندي من فوات صلاة الجماعة. كماني سجين شوك وفاة بما إيه مصيبة من كرة آرام تري ونرم تري كما يا نمازي يا فرض يا مليت ببان ولا ما بيچاره. عمر بن الخطاب ما شاء الله نوح مردين چوك بيتا هاب جني چوك بيتگا ولا ما بيچاره ما چچو نماز ليت بيتگه ما چي کوتا اي نماز ليت بيگ بدلا ها ما شاء نماز کوتا ما پدا پروان قضائي وانتا ما صحابين چي کوتا صحابين كرا إنه مازن قدر شيء بتا حاتم الأصم يعني يكي مردمي بتا إشي يروشي عصر نمازة جماعة ليج بتا بدلوغا نمازي وانتا نشتغريتك كي جماعة يمل ليج بتا أني برك لحتي مردمها سالان سال فجر نمازة جماعة نكنا رمضان شروعات تا آخرة مغر نمازة ما ستنا كنا ما ستنا جندي مغر نمازة إيه قول شيء بكنا إيه هرسان بدله هون بقريوان كي بلاي خطري سرايا كساني خطري سرانا ولا عزيزة ما هو حساب كتابة الدنيا توك تيار بكني برشا قيامة واسطة هرش نمازة ما شك مالك يوم الدين مالك يوم الدين كالله رب العزة جزاء وسزاء روچه مالكين وده هما روچ واسطة ما وتي حساب كتابة تيار بكني هما روچ واسطة ما حساب كتابة تيار بكني كا روچا نام مال کاردا نام اولاد کار دیا هیچ چیز مارا کارا نہیں ہر چیزی کارا کے آتی عملیں ہمیں توشگیں کہ تو ادا دنیا یا زیرے آخرت واسطہ ہمیں توشکتی کارا کے دیکھے ہیچ چیز تی کارانے تے اگر تو تی حساب کتاب کو تو ہرچ گناہی کنے اللہ رب العزت کر رہا تو توبہ لوٹے یا چران چمیں کہ تو گندگائے حساب کتابہ ہرچ وحدہ کنگائے ہر سائی زیرے تو حساب کتابہ کنگائے کہ میں چی کتا و میں چی نہ کتا جلدی پدا توبہ کنے اللہ رب العزت ترستے دلا بتیں اگر تو تی حساب کتابہ کنے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله رب العزة ترستي دلابي وتوتي نفسا دارك حرابين كاراچه ورتي مأوى تجاغا كوچه
فإن الجنة هي المأوى. وپدشان چه رن تو تی حساب کتاب کو تو دی که من بدین کار کو اشیا چه رن تو نیکی کن. چکو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ما گوشتا که ایا یا نمازی پشکبتا بلائیں زمین صدقہ داتا گوڑا ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی بدیاں نیست نابود کنا، دیر کنا، گار کنا سیئاتا. گوڑا عزیزاں ما بچاریں ما چونے فرائضان گوما ہنچو کہ امام ابن قیمہ وشتا کہ وتی محاسبہ بکان 4 چیز سرا تو فرائضان گوما چونے 5 وقت نمازاں چچو چیز اللہ رب العزتہ مارا مناہ کتا آ چیز ما کتا. اوقات الغفلہ ہما واحداں کے ضائع بھی گایا گار بھی گایا آئین تو کا نامہ نیکی کنگا نامہ بدی کنگا اشان بچاریں چچو چچو گھنٹہ ماں موبائلان سرائیں، چچو گھنٹہ ماں کمپیوٹران دیمائیں، چچو گھنٹہ ماں یہ چیزیں سرائیں، چچو گھنٹہ ماں نشتگی وسریں فضولین دیوان انتہا اشان ہما بچاریں. و آخر ہمشہ کے عزیزہ ماں بچاریں میں دست و پاد چھے کنگایاں کجام اعمالا کنگایاں میں دست و پاد. قیامت روچا اللہ رب العزت کشتی اليوم نختم على افواہہم مہر جنک بھی دپاں وتکلمنا ایدیہم شمیں دست گواہی دیاں وتشہد ارجلہم پاد شہادت دیاں قیامت روچا بما کانوا یکسبون کہ ہرچ کارے دنیا توکا ما کتا. وعزیزاں ما بزانے کے ما نوکیں سالے توکا پیدا کیں یا نوکے ماہ اولی ماہ نوکے سالے با حرمت ماہ و ای ماہ شہر محرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یک خاصیہ داتا یک چیز داتا فضیلت داتا دیکھ ماہان تو کا نیستے. ای فضیلت ہمشے کے اشتوکا مردم روچک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. شتنے روچگی رمضان رند محرم ماہ روچگی ہیں و ہر یک کی یر روچے روچک بھی اللہ رب العزت واسطہ ایہ ہفتاد سالہ جہنما چی دیر کنک بتے. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قل الله رب العزت كرما دعاء لوٹا الله رب العزت توبه ونيكي اعمالا توفيقا مارا دنیا تہا بداں واللہ رب العزت میں سجن گناہ معاف بکاں واللہ رب العزت میں مالا میں ذریتاں میں چوکو اولاداں میں ہرچ مالی اللہ رب العزت مارا داتا و میں صحتا اللہ رب العزت برکت ماں بکاں واللہ رب العزت مسلمانا سج ای سرزمین سرا کامیاتی بداں اللہ رب العزت ظالما وبگی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.